Matayo 2:19. Iri jambo ari umuntu yagiye rikorera ikintu. Nari muze ngo iri jambo ari umuntu yagiye rikorera ikintu. Haleluya. Iri jambo ni jambo ry'umuntu. Si iry'abantu, ni iry'umuntu. Hari umuntu yagiye kuremera ikintu. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Herode amaze gutanga, umumarayika w'Umwami Imana yereka Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa. Aramubwira ati byuka ujyane umwana na nyina ujye mu gihugu cy'Isirayeli kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Amen. Iryo ni jambo ry'Imana. Iryo ni jambo ry'Imana. Iryo ni jambo ry'Imana. Sendari haleluya. Marayika avyura Yosefu mu nzozi. Aramubwira ngo byuka Yosefu ujyane umwana na nyina umujyane mu gihugu kuko abarondera kumwica batakiriho bamaze gupfa. Tukiri ngaha nyine kuri ano masaha hari ibintu bikwiriye kwicwa Imana yise kugira ngo usubire mu mwanya wawe, usubire mu kibanza cyawe. Ntabwo ubyumvise umuteye. Haleluya. Aramubwira ngo byuka kuko ibyarondera kwica umwana byapfuye mu gishingo cyiwe. Imana irabariye ngo ndakubwire ngo ibyarondera kukwica bigiye kujya mu gishingo cyawe. Ninabyumvise. Ibyarondera kukugirira nabi Imana yo mu ijuru igiye kubikura mu nzira yawe kugira ngo usubire mu mwanya wawe, usubire mu kibanza cyawe. Babyuka ujyane umwana na nyina kuko abarondera bamaze kuhapfa, bamaze gukurwa mu nzira, bamaze gukurwaho. Imana irabariye ngo ntangarize umuntu ari n'iri teraniro yari afise ibimuhiga bimwiruka inyuma byari bimuteye ubwoba bimugirire nabi. Ibyakurondera byavuye. N'ubutumwa bwawe Imana impaye bwo ibyatumye utarongorwa byamaze kwicwa, ugiye kurongorwa. Ibyatumye utadandaza ngo bigende neza byamaze kwicwa, ugiye kuja muri bizinesi yawe. Ibyatumye udashika aho Imana yaguteguriye. Mana we. Imana yambwiye ngo ntangarize abantu bari bazi igihe barajyamitwe, bari bazi igihe barasinzirijwe. Imana irakugendeye kuri mugoroba. Imana irakubwira ngo utabaye, igukuriye ubumara bwo kukwica. Imana irambariye ngo ikuriye ubumara bw'isato mu kugutwara. Ntabwo munyumvise wamusabe. Haleluya. None ko wicaye navuye muke. Imana ikuriye ubumara. Haleluya. Abantu baguteze igufa ry'isato. Wanyoye igufa ry'isato ntiwabimenye, ubumara bwinjira mu kuguru kwawe. Imbaraga z'Imana nizo zakurinze waba bwaraduze ukagera mu mutima ugahita upfa. Ariko Imana ntiyabyemeye, irambariye ngo ubwo bumara baguteze Imana irabukuyeho burundu. Ugiye kubona kugira neza ko Imana gufatika ikibazo cyane mu kuguru kwawe. Imana iragikuyeyo. Zamura haleluya. Akiri ubuzima. Imana yambwiye ngo nakubwire ngo akiri ubuzima. Imana yambwiye ngo nakubwire ngo akiri ubuzima. Ibyo baguteguriye tubisubije kuri bene byo. Tubisubije kuri bene byo. Abakuru b'ikirumara tubisubije kuri bene bwo. Yatangaje ngo nibusubire kuri bene bwo. Haleluya.
uzokomera ubeho utere intambwe ushike kure ushike mu masezerano kuko obstacle yari imbere yawe yakuweho inama yari imbere yawe yakuweho sema haleluya muri famille ibyo mutagezeko ibyo soma batagezeko ibyo mama batagezeko wagiye kubigerako Nicho ntabwo munyumvise neza Imana igukuriyeho Herode Jesus Imana igukuriyeho Herode Herode yari yagurucisha amahoro Herode yakuranze udasinziriye Herode yatwara icyawe Herode yatwara ubutunzi bwawe Herode yatumurana adasinziriye nukuri ndakurahiye ugiye gusubira gusinzira ugiye gutera agaciro sinigeze kubabwira mu minsi ndababwira ngo igihe kigiye kugera aho abarozi bazoza kubatera ibi byo muravyibuka bagafatwa n'imbaraga z'Imana bikaba ko basubira inyuma abarozi bagiye kuza nibyo bakorane bazi ariko imbaraga z'Imana zirafatira hamwe turaguye batanga ngo basubire inyuma bafatwa n'imubezi z'Imana semeni haleluya sema haleluya batangaje ni kuri iki gicaniro wakarindi bashizeho bakavuga ngo ntuzokarenga ndagakurira mu izina rya Yesu yeriko bamushyiriyeho bakavuga ngo ntuzoyirenga ndayikuriyeho mu izina rya Yesu haleluya amen Imana yakuye mu makawe Imana yakuye mu marabutu Yajoro wagira upfe ntabwo ugipfuye Imana yibutse imirimo yawe Imana yawe Yajoro wagira ntabwo ugipfuye Imana yawe iguciriye harakazu k'Imana gaciwe harakadirisha gaciwe haleluya Imana yabwiye Eliya karasenga ku musozi wasifiwe ariko arasenga ku musozi ibyo namubwira ngo bwira Elisa agende yitegereze ku kiyaga arabe ko hari icyo wabona agacu abona agacu gatoya aza kubwira Eliya aramubwira ngo mbonye agacu gato aramubwira ngo genda ubwire aha azirikisha imikogote yiwe amafarashi kuko ndumva kabiri k'imvura ndumva kabiri k'imvura igiye kugwa imvura yari imaze iminsi myinshi itagwa umva imvura y'intasulo igiye kugwa mu mirima yawe igiye kugwa mu rugo rwawe igiye kugwa mu kazi kawe arabona n'iri koraniro yacuruza bitagenda ariko imvura y'Imana imvura igiye kugwa haleluya igiye kugwa ngo byuka usubize umwana na nyina mu gihugu va mu buhungiro urabizi ko umuntu ashobora kuba mu nzu yiwe akayibamo umenga ari mu buhungiro wajya mu cyumba waryama mutora itiyo ukacimukamo ukimukira mu kindi nacyo wakigeramo ukumva ibintu bibi ukumva ibintu bikurya wakigeramo ukumva amajwi wakigeramo ukumva ibintu runaka inzu yawe ukayiburiramo amahoro ariho wayiyubakiye satani n'abarozi bakayiguteramo bakayikuburizamo amahoro kandi ntacyo bariyo wiyubakiye niba
amafaranga yawe ni iyawe. Ni iyawe. Ufise konta. Ntawe ushoboza se kubuza kugusohora. Uyirihira amafaranga yawe ariko ukayibwiramo amahoro. Ndatangarije ubuzima bwawe. Ikintu cyose kikubuza amahoro mu ijoro. Imana yo mu ijuru nayo ikibuza amahoro. Ejo nagiye gusengera umuntu. Uyu muntu ndiko ndasengera ndamuganiriza. Arambwira ngo iminsi yose iyo njyana numva umuntu ajyama wenyine ku gitanda, numva umuntu ariko ahebera ku gitanda nk'umuntu uryamana. Uyu muntu ari yari amahoro, yumva umuntu umenya ariko arahebera aho nyine ku gitanda ariko arahira akamurondera akamubura. Yigera aronka amahoro amajoro yose. No mwiriko hari n'abantu amajoro yabo yose iyo bwije baganya, iyo bageze mu ijoro baraganya. Yumva ijoro umenga ryo kwiyongera, yumva ijoro umenga ryo amasaha yoba menshi kugira ngo butira, kuko iyo bageze mu ijoro ijoro ryose ry'intambara. Uhura n'ibitero bitandukanye, uterwa n'abantu baje mu mbeba, abandi bakaza mu biyabu, abandi bakaza mu bintu bitandukanye. Iryo joro riba rirerire, siubona burakeye, ariko Imana yambariye ngo ndagutangarize. Imana yambariye ngo ndagutangarize. Igiye kubisinziriza utikoma. Ntabwo babyumvise mwabu zawe. Haleluya. Ibyawe bikunze amahoro. Imana igiye kubisinziriza burundu. Mbere ntarangibagira ntarabandanya abo bantu bose bagera mu ijoro bakabura amahoro, bagaterwa n'imyuka, bagaterwa n'ibintu ku nzu, bagaterwa karabaye bamwe n'ibisheke rwose. Mwese amajoro yanyu ni mabi. Harabumva imboga zikuga, kumva ubuyabo, kumva amajwi, abandi agatora inzira umugabo ashyira kwinjira mu itiro gusa, ahura n'indoto ziteye ubwoba zimubuza amahoro. Bamwe bakarota inzoka zabizingiriye ko, abandi bakarota bariko bagwa mu myobo. Imana igiye kubihagarika. Mushobora gutora inzira mu izina rya Yesu. Imana igiye kubihagarika, ushobore gusinzira. Amen. Muri mwe harimo umuntu mw'ijoro ahora yumva utwana twibwa, utubwana twibwa tuvugira ku mbuga y'inka mw'ijoro, ku mbuga utwigire. Urumva amajwi y'utwana twibwa, suri wenyine. Ubundi ahora yumva ayo majwi. Nawe urabumva ayo majwi y'utwana tw'imbwa. Navuze utwana tw'imbwa, uvuga utwana tw'imbwa cyo kunyara. Niba warumva utuyabo bazuranye, abandi imbwa zikuze tubwana rero batwite tubunda. Imana yo mw'ijuru iravuga ko
n'ibitega bakurumbiye. Nawe wasohoka hanze ntabwo muzibona, n'ibitega baba bakurumbiye. Ariko Imana irifuza kubohora, irifuza kubohora. Hariyo umukozi Imana igira Então, quando usamos para isso, a banho era cheia, a banho era bicho, a maioria era oios, na maioria não. Aí que maneira vai para aqui, igual ao cheiro que sopo, ishireho ubutabogerwa wewe uterwa n'iteka ariko Imana igiye kubohora. Kuva uyu munsi uzosubira kumva ayo majwi, ndabivuze ngo kuva uyu munsi uzosubira kumva ayo majwi. N'ubushobozi bwawe shikusia maigozi izina rya Yesu. Ndavuze ngo rekura uyu mukobwa, ndavuze ngo rekura uyu mukobwa. Ndiko ndasengera uyu nawe ubandanye wisengera, kuko imbaraga z'Imana ziraje ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana ziraje ku buzima bwawe. Ngubuza mu buzima bwawe. Costi de pai de fire, rete cosia da vado, rimata e baixe cosi de fado. Da utu, wagitega we, wagitega we, wagitega we. Ndakumbe na bwire, ndakumbe na bwire, ndakumbe na bwire. Vuze ngo rekura uyu mukobwa. Nakumenye, 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 nakumenye. Ijuru ryakunyeretse. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Ndagutekereza, 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 ndagutekereza. Subira kuwagutumye kwica uyu mukobwa no kumugarira ubuzima bwiwe, kumugarira amasezerano. Ndakurungika kuwagutumye, rero ufate abana biwe, rero ufate abakobwa biwe, onoto Yesu. Ubuzima bwiwe